Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Yes, hello, welcome back to Rubavu Real Estate. Ndizera ko mumeze neza, ndizera ko muri amahoro, ndizera ko mumeze bye. Abantu muteze yombe muri mu gihugu cy'u Rwanda, abantu muteze yombe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, turabasuje tubahaye ikaze. Niba uri mushya kanda subscribe, kure no kuzongera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Murabona ko muri background hari umuhanda wa kaburimbo, hano tuhabazaniye amazu ari mu kibanza gifite metero kare 500 n'ahantu hanini cyane. Aya mazu rero afite imiryango ine y'ubucuruzi iri ku muhanda wa kaburimbo, babinjiza no mu gikari hariyo andi mazu yo gukodesha, hinjiza amafaranga arenga miliyoni y'amanyarwanda ku kwezi. Ahantu rero tukatangira miliyoni 180 zifite ibiganiro, duhamagare cyangwa twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Ibyangombwa byose birahari, uguru bitukorerwa mitasiye Rubavu Buy and Sell Limited, tubigufashamo byose kugera birangiye. Turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Tubafasha kubigura no kubigurisha, tukabafasha kubona apartment zo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Ushaka inzu nziza, ushaka ikibanza cyiza muri two turere tubiri mvuze haruguru, tubigufashamo bitarindiriye kugira ngo ubuhari. Ushaka uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uri mu diaspora cyangwa se uri mu tundi turere tugize igihugu cy'u Rwanda, hose turagufasha. Rubavu Buy and Sell Limited, process zose tuzigufashamo kugera birangiye. So, duhamagare mu bambere. Iyi ni sure deal, amafaranga nayavuze ni miliyoni 180 zifite ibiganiro. Your trusted real estate partner, we always here.